Chinese tlang lar tak mak tak mai chu ila hmel hriat lo mai the he hmun hi pathian in a kalsan hmun ni a soi ni in thil mak tak chu ani mi zong zong an hriat hma chuan hetah hian safety fence da alani lova kalfim khur lo chuan tourist van doi tak ini thei thu thang om dana chuan heta kaltlang a piang mal som na le van nei na andong thin ni a soi ani Chinese tlang lar tak dragon muhil ang maya lang gauki ling chu ihan bel chiang te o he mun hian dang zia landform mak tak nena cliff work lo om tak tak atar langa jinkong dang lam tak tak le lo om tak tak he mun mak tak tak mai thil siam mak dang dai tak le a leilung pian hmang dang lam tak tak te he video hmang hian lo bel chiang ve ro le he mun tourist te ta na che swal la om tak mai hi China ram Hunan province a Xinjiang district Chenzhou le Jing ram ri a om ani a alaya lungpui hi aru re la toy hle a asir le lama lungpui lian tak a oma bledina ka tang main alang ani ummak ta doi tam tak chunga tui thli le ro chakna in zong khomina asiam ni in ansaya mithen katin khoral sian na halei min na sa tak wanga in siam ni in an solva he natural wonder danglam tak hian rong nung tak tak topography dramatic tak tak le guardrail om narits ngainum tak achangin hlawm tak hiker le photographer te hipna aneya thile tuina asiam geological formation danglam tak neya hriat lar sense area lian zok te po anei telbok ani khol jingmi te himzok nan section hlawm zual hmuna ti chuan guardrail da vek ani a hei hian thlalak le adventure atan a him pha hle ani khomaya ka channel hi min lo subscribe a min lo like sak vek turin view tu te zong zong ka ngen tak mai mun cheu ani